TV na wenyu ogudu arehwe eku papa bini na nda so de mayeze ba no so de oja tua no tuna nkasa menka ndada na ma menka obiom so de say subscribe ya bo modina na subscribe Attention TV na bo modina mi a share no do na mi adoma no so do dem na obeya mayeze botum bia no eja wonsa aka na wo so etu agum framam na mi like no so do na bo modina so ahwe am wesi ate Mami sanka will be also there. Oya Queen Vasti Foundation and a world so massen my job is it bro. Queen Vasti Product Foundation a Juma band away. A Juma way I need a way I do you kubia. Walk or prison service, walk or orphanages, walk or hospitals. No I cost stress and you want one can one ye be. Neja, one sword, one papaya kakra, one white kakran or that woman. Bible said to wabo dogu soon in a dachibino, one sabaka. Sabo ipo modina ya demadi a wunshira di bebrebe inti mesrawa bo modina fa hona ma e wo screen ase na fra ho nani wonya kita hodi atare na wo afabra eziban na wo afabra nsu na wo afabra wusika su na wo so a ono so woje na wo abo modina wa keka boa no na wo akoye adoye Yesu Kristo se anya ma wonua no na anya ama so enda e ba sam ye de na asama nda ye de na nyina onye Hoahi and onye Agradaa ho nsem ya asem bio sisi am wakobanye de Hoahi obaka ne bribi mi de Agradaa krampo no di nkan o de ba de Hoahi wo hoi onye mrewa na onye ho odeda abrantie kama de oti de onu nsu gina no hodo no enya nkete esi amba bia na enye ho onya kapredwa na mo mrewa nkote na enye ho odeda osanda wankasa wa ho odinu sha ntina jede oya mrewa nkote na enye ho odeda ndem oba ya botum na esisi ho na Hoahi so de ba de semi ma ho odinu sha na me didi mrewa de a sana jede awoso Agradaa wonye first person a sabe medem ho kam awonye abrewa first a medu because first day awo me besra won edimi ko wo studio ho na ame no wo yakosha o anadofa 1 to 2 no bisa wo da baze na yakoye ana wo hwe me yakoye enye kapredwa ya bi na ame no wo nyina yakoye that means wo so kra me de kakra fa wo baby kra mo ntina aya nsem bi dem mba ka na meja wo dini ntina jeda ayi atan abemu na na oni di yi kan ya kan onya sam ketwa mese sisi ampo de mo za bobo mo nya sam keto Agradaa so atubi o da mo na Hoahi o ka che ne Hoahi awu de ma wadwini nya adwuma hu sabe ifuru da jama amemete de Obofour na yere Siara Queen Siara e na onye chira bosom so na yere no hu da ma mo fefo mba ye bian indwoma nkofu dwom mo ho no nya sam keto ame Agradaa mete weje mente da mba ye bian no awale fom ba ebien asofo ma me fo ebien besi aba ube wan na inda na yi oyo wa yi Siara Queen Siara na wakotoka ma ne mpena e na yi so nam ha ahometo ame Agradaa di nya da ma aseme bi mfa me ho da na wo me nyo bi beda na wo Hoahi na wo iye beyin waka beyin na ye beyin ono Agradaa tutu bi amuna ne papa na yi na mso mi bi sade nti aso sisi amame efro mo de ye sofo ba iya sofo ba a emman krofo afutu mo wo sesa fi wonza mabonu ho na sisi ahwa wo makeka isora na beka dem nsami isora na beka nsam on sam fatam kutin naka nsam anka mo obi a oye wiaseni ombra no meka na wo na sisi ase ye evangelist o sa hona no awo mom na be correct ni pande no wan kasadam onye da ni wonyanko nipa de senyi enye ne kasadam na mom kasa oye abutoye me kasa obotofoma nipa no benya na akoma mu ade wo na akoma botoni yem na mom nya kasa wo ka bia na chede nipa de bia na akoma ko so no wanya dedem na sabi Hoahi no so kra so re adua bododo ebe de nte de bia na Agradaa oba wolfu besia ba obi ne Mrs sabi so no krampo na na ye ye o krampo a onye kwanda wosuso kura no so no ensam ote da mo so ekeka de fa no ho kai na mu de Agradaa no owo ho no ono so ye obi ni misiso nti ono so wo egusuan wo fie egusuan nti sa wo so ba keka da nsam ote de me de fa no so no ho a sa no so obedi ni mu yaw ono so nsam ono so de baba abo ano so de ono da asam sebe ye nyina so ye nyida Agradaa so de oye obi a sabe no ho ndodam ono kaka na on fa nche odam na so no ono so kaka na ai da aka na 1 bon wa do 100 plus no da aka ho na nsam na akoye hunyan
na wa hwe sisi akoku Obofour na yire na onye chirabosom na yire mu ya odi wo baby no so ono so fa dem nkomo na wo bo no ofa mo ntokwa no ho koku Obofour na yesiara pensiara e na onye chirabosom so na yire no wo so wo kan ho dan wo kan ho sabi wa ba kan azam no kra ko ya mesro nipa mmeka enso lo kun ntokwa renhwem na nko na sisi akofa University Messi University University Foundation for abomidin mame e wantare bi na se won pobo bi na e wo edibane bi na wo sika bi abomodina na fabra University Foundation na ona ne yegudu aye inshira na ne yegudu aye chichelo dem foundation ye foundation bi anyankopon nsa wo mpapapa mebeye bi yara be sika bi abese wo mu bi ya no wangasa ne nya hombo bebrebe e wo wabrabom nya nkwaje so bebrebe e wo wabrabom enti Messi bomodina na fam na ma no e wo screen na se na bomodina na frama na nyi ho nya nkitahudi kitwa bi ansha ate hoahi yesro bebrebe to bo ase ensam na aya akekane na no ye shododo Agradaa wo susu ma me panyin wo so to bo ase na nsam na aya mo nyina mo kekan no so on nshada mfa nkwaje samemba ye de ye pedenka at least mo nya platform na nkeja mo aka nkwaje sama chede nye so aye de echi ye ba no ye hu de yes eja ye wo echi taifu bi a sabi abrabo no ore chia krampo a ye kote enwanu masama na wakasa amme wakoma atowiyem na mominya nsama na woni hwe na waye den na waye den onfa no kwam kura awo ayi mami Agradaa dey awo dey inka na me yeda opa but all this be a wonsem bi no oye too harsh nti yesraw bebrebe bomodina na ya tobo na famahen ate na yemu bebre no yetie wo papa ya pede ye follow one no more you are a go getter when you are in life. That's how I like about you. When you are in life, you in kasa keke. E kasa na chede wona asibi bedo. Sabi. Egbu nduma e man krofo wanye bi na woye. Nanso no odi se bia aya na aye yi kakra. Mesro bebre, men ka de bia menyo bia ntino. Mama e kan rente. At least te me kakra ate. Na fanu mu aba kakra bi wan kasa bomu de everything will be okay. Ye hia o papa de de bia no eba wo platform no do eba wo social media no do a manyame sam no afutu sam no onkoma youth no onkonfama youth no papa ne ja weye kodi odiji wodim obi odiji wodim kwensiara e na onye eyichiraboso no yiri obi ekodi wana odiji wodim ana ondiji wodim tirikasa aya man keka dam nsam na fanfa wonsam na wonsam ne nye eyi too much ye pafutu sam efruho as obata attention TV ni eku apapa bi ni meda wase bebre.